singakanani nobekeze Sitazami singakanani nobekeze Sanibonani ugogo Mselekulo okhulumayo namhlanje ngithi angintshela ukuthi chabo njengoba ngizohamba nje ngibe eGoli mhla ka11 ngiyanxusa ukuthi bubu bonke labantu abahlale bengikhalela bengitshela ukuthi baseGoli ngiyabacela ukuthi baze basize babe khona ba-ode bafaka ama-ode ey'ntweni zabo zonke abayidingayo ngoba kukhona ukuthi omunye uyifunela mhlawumbe isikafulo omunye uyifunela okuthile ngicela ukuthi bonke lobo bantu abafuna lezo zinto ey'ncane nje kanjalo abafake i-order ekungcono basho ukuthi umuntu ngifuna into ethize angidinge egezwa angifune ukwenza lutho ngifuna nje okuthile nokuthile nokuthile bala yonke into yakho oyifunayo ngesikhathi uyibala mina ngiyibhala phansi ufake leyo mali leyo bhuka uzofaka yona nawe lezo zinto zakho mina ngizoyibhala phansi ngibophe iphasela ngibhala ukuthi ezikasibani bani mawusufika wena u-eda lapho kwashoda kuwena bese uyagcwalisela ngaphezulu ingakho nje ngithi ngiyakhona ngenzela ukuthi ngoba baningi omunye umuntu athi yazi mina ngifuna imbiza gogo uyazi mina bengifuna isibambelelo ngifuna isikafulo ngifuna umuntu ukubuyisa imali yabantu abangikhokheli uyabona nje leyo nto ngifuna uhlanga athi ngifuna ntontoni uthathe izinto zakho usulifakile i-order ngoba kuyenzeka ukuthi into uyicele kanjani uthacela ningiphathelani nami leyo nto sizokuphathela njengoba usho sizokuphathela kuphela ukuthi nje sizoficana lapho sekutshela khona ungafona ubuze ukuthi le mali ifakwa kanjani ngibe sengiyakutshela ukuthi cha wena bingelela ugogo uthi nje hayi gogo bese usho ukuthi ngicela ilokhuzane account number ngizobe sengiyakunika i-account number lapho ufaka khona imali bese mina ngifika nezinto zakho maka ukuthi bufaka lo mali vele mhlawumbe usayishotela vele isikhathi sisekhona usazoyithola imali ufike futhi ugcwalise imali ngalelo langa siyobe singahloli ngesimo sokuthi abantu baningi kakhulu kuyokwenza ukuthi lokho singakwazi ukuthi abantu sibakhave bonke ngezinto ekufanele sibenze zona ngoba phela njengoba sibageza ngeyiningi into esizobe siyenze wena nje uzosho ukuthi intoni oyidinga ngidinga ukusizakala entweni ethile bese mina ngikhipha leyo nto ngikunika bese kodwa futhi ngiyazi mina la ikhanga ngesikhathi ngiphuma nazinto vale suke sengiyibikile ngenza yonke into ukuthi nje wena usukhulumile sengizokunika leyo nto ngizokuphathela eGoli lapha uzofika lapha emfuleni ngizobe ngikhona lapha ngizobe ngigeza khona abantu ngenza yonke into abeyicelo ofuna ngimphathele imbiza yamadoda uvusumuzi ngizobe ngiphathele ufuna isiwasho semimoya ufuna isiwasho sokugeza uphalaze ufuna isiwasho sokugezeka ufuna umuthi wenhlanhla ufuna inhlanhla emhlophe uqobo ufuna umuthi wokhamba lokuthi njalo uma ngabe ukuthi uphupha amaphupho amnyama angabonakali avuleke bafike kwenqobo bazokutshela ukuthi kungabe kwenzakalani uzongifica emfuleni ngizobe ngiseGoli mhla ka11 kuphela lapha ngizobe ngikhona yimina engizohlela ngabantu ukuthi emningini babo sengizokwenza kanjani ukuthi ngizomisa kanjani kodwa umuntu nomuntu ngiyomtshela uze umuntu mayefona ngithe cha ke wena sekuzoba kanje kuwena ngoba sebaningi kakhulu abantu ngiyabonga kakhulu ugogo Mseleku ngiyacela ukuthi nithathe inamba zami ngisho makazaza afike kuzona oseqala ukubuka namhlanje ethathe inamba yami abheke wonke amavideo wami ngoba uzoyithola shosho ayithandayo nayidingayo ngeke ungayithola into oyidingayo nokuyiyona ononkinga nayo umuthi wesithunzi ngizobe kuphethe uthi insizwa yakho nje uthola ukuthi unesithunzi umuntu akathathi noma kanjani intambo ngizobe ngiyiphethe intambo zokuvikela izitha lapha ngizobe ngiyiphethe zikhona ngizobe ngiyiphethe emfuleni uma ufika nje wena ufika uthatha intambo yakho siya deposita kule game konke ufunayo uzokuthola ufuna isiwasho ngiyofika emfuleni ngisendlele khona ekseni ngiyophuma nesethi yami yonke yokusihlanganisa ufuna isiwasho sokuchela uhlushwa yilwane emzini yakho kodwa ufuna isiwasho sokuchela uxoshise lento isinzima kakhulu isiwasho sami nje sibiza u500 sosiwasho sokuchela umuzi wakho konke ngiyasihlanganisa usiza usiphethe uthi nawe ungathi sinzima kakhulu usizwa ngoba ngizobe ngisihlanganisa uqobo ngisho nesihlabathi uqobo
sasemkhuleni uma ufika wena kufanele ufike uphethe noma ibhakede mina ngiyokuhlanganisela sona noma ngabe uphethe ibhakede lu-20 liter ngiyokuhlanganisela sona kodwa ukhiphe yona leyo mali noma ngabe ke uphethe u5 liter kukwena noma ngabe uphethe uplastic plastic mohamba ngemoto ngisifake emotweni uthathe isiwasho sakho uzo-order ukuthi gogo mina ngifuna ngihlushwa ilwane ngihlushwa izinto ey'hamba egcekeni ngifuna isiwasho nje bese ethi-ke mina-ke wena-ke vele-ke lapho 500 rand kodwa nje ngizokunika i-akhawunti bese uthi mase ufikile isiwasho sakho uzofika sengisenzile nje ngisihlanganise ubuka-ke isihlanganise ukuthi kusinzima kanjani uzoyizwela ngisho usiphethe uma ufika ekhaya usikwazi uthule ngathi akukaze kwaba khona lutho ngendlela ekuthula ngayo ngiyabonga kakhulu makhosi amakhulu uthokoza